Turabaramukije amahoro y'Imana ubwoko bw'Imana aho muri hose icyubahiro kirushize kuba ic'Imana igihe tuzigama ku munsi nagomba ndakubwira ati humura Yesu aracakora ntiyagutaye ntiyakwibagiye nubwo uri mu bibazo biteye ubwoba ndakuzaniye inkuru nziza ivuga iti humura Yesu aracakora. Yesu arakwitayeho nubwo uri mu gasho upfunzwe ugira icyizere ko Yesu akubona, umuhamagare umutabaze nawe arakubera inyishu muri byose. Humura Yesu aracakora nubwo urwaye indwara zabaye nyinshi zarenze ndakuzaniye ibyizigiro mvuga ati humura Yesu aracakora. Humura Yesu aracyakora nubwo uri mu bibazo biteye ubwoba ubona atandi inyishu woronka, ariko ndakuzaniye ihumure Yesu aracyakora ntiyagutaye kandi ntiyakwibagiye. Humura Yesu aracyakora. Humura Yesu aracyakora. Ndakuzaniye ihumure, ndakuzaniye inkuru nziza nubwo uri mu bibazo biteye ubwoba, nubwo urwaye, nubwo woba uri mu bukene butandukanye, humura Yesu aracyakora. Reka dusange ino Zaburi 123. Dusange ino Zaburi 123 iravuga iti kuri wewe niho nunamurira amaso, wewe uvyagiye mw'ijuru. Uwo n'umurongo wa mbere, Zaburi 123 aravuga ati ku murongo wa mbere, kuri wewe niho nunamurira amaso, wewe uvyagiye mw'ijuru. Nk'uko amaso y'abashumba bayahanga ukuboko kwa shebuja, kandi nk'uko amaso y'inshoreke iyahanga ukuboko kwa inabuja, niko amaso yacu tuyahanga Uhoraho Imana yacu, gushitsa ahazotugirira ikigongwe. Imana ishigwe hejuru cyane. Umurongo wa mbere kw'Izaburi niho turavuga ati kuri wewe niho nunamurira amaso, wewe uvyagiye mw'ijuru. Ndumva atahandi hantu wokunamurira amaso yawe, ndumva atahandi hantu na hamwe wokwitega ubutabazi atari ku Mana yaremye isi n'ijuru. Nishoboye byose, nishoboye kukugirira neza, nishoboye kuguhezagira, nishoboye kukwambika, nishoboye kukugaburira, nishoboye byose. Rero ntihagire ahandi hantu uhanga amaso, ariko amaso yawe uyahange ku Mana yakuremye, ku Mana yaremye isi n'ijuru. Umurongo wa kabiri uravuga uti nk'uko amaso y'abashumba bayahanga ukuboko kwa shebuja, kandi nk'uko amaso y'inshoreke iyahanga ukuboko kwa inabuja. Numviriza, nk'uko nyine amaso bayahanga uko nyine uvyumvise ukuboko kwa shebuja n'ukuboko kwa inabuja, ku murongo hacabananya hati niko amaso yacu tuyahanga Uhoraho Imana yacu. Ego, gushitsa ahazotugirira ikigongwe. Ndumva nawe ivyifuzo vyawe wobandanya kwiyereka Imana, kuko nishoboye byose, ibindi byose nta solution woronka, ariko wumve wogira intuntu yo kwiyereza Imana. Imana nayo ikagukorera ibitangaza. Yari amajambo nari numva ko twosangira aho uri hose. Ntihagire ibintu na bimwe bigusha intege, ntihagire ikintu na kimwe gukora ku Mana, ariko wumve ushikamye ushira amanga Umwami niwe ashoboye byose. Ibyo ugenda ucamwo byose ubone yuko
inyishu yawe uyitega ku Mana yakuremye, Imana ikugirira neza, Imana ikuvura urwaye, Imana ikwambika, Imana ikwitayeho. Reka icyubahiro cyose kibandanye guhabwa Imana ubugira kandi. Mugire ibihe byiza. Imana ibushize kubazigama no kubagirira neza. Mwaraheze.